ndashakisha mu kinyarwanda ko bisobanura, ariko mu gifaransa nanditse ngo lorsque le pourvoyeur devint la provision. When the provider became provision. Kuvuga ngo ni igihe, haleluya, utanga ahinduka igitango. Urumva? Utanga agahinduka igitango. Lorsque le pourvoyeur devint, on est muri passé, devint la provision. When the provider became in the past provisions. Ni igihe utanga ahindutse igira gute? Igitangwa. Amen. Igihe utanga ahinduka igitangwa. Twende vuba mu gitabo cy'Itangiriro bice 22 umurongo wa 9 uza kuri 14. Inkuru za Aburahamu ahamagariwe gutamba Isaka. Bagera ahantu Imana yamubwiye, Aburahamu yubakayo igicaniro, yararikaho za nkwi, abona Isaka umuhungu we, amurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi. Aburahamu arambura ukuboko, yenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we. Marayika w'Uwiteka amuhamagara ari mu ijuru ati, Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati, karame. Aramubwira ati, ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko ubu menye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Aburahamu yubura amaso arareba, abona inyuma y'imfizi y'intama amahembe yayo afashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda, yenda ya ntama ayitambaho igitambo cyoswa mu cyimbo cy'umuhungu we. Aburahamu yita aho hantu Yehova Yiri, nk'uko bavugana ubugingo n'ubu ati, umusozi w'Uwiteka kizabonwa. Amen. Mwumvise aho ijambo Yahweh Jireh cyangwa Yehova Yire nko mubivuga aho yaturutse? Amen. Nibande bajya bavuga iryo jambo no mu masengesho bakaryira tribu benshi, iyo abakristo basengera ibyo bashaka ku isi yose no mu bihe byose. Mwami waravuze ngo uri Yehova Yire, ngo ku musozi w'Uwiteka niho ko myamusenga. Ujya utekereza ujya usenga? Ujya utekereza n'iryo jambo aho ryavuye? Umukozi w'Imana yitwa Pasteur Philippe Joret niwe yavugaga ngo les chrétiens sont des poètes, kuko basubiramo ibintu nk'abasizi bakora poème, ariko ntibanatekereza ibyo bari baravuga. Dukomeze. Imana ishimwe. Ibanga ryo guhaga umugisha mu ijambo ry'Imana ni ukubanza kurinezererwa. Uranezera ijambo ry'Imana? Uri hano ku bwaryo? Rikurikire rero. Imana ishimwe. Kuko ntabwo ari we ujije ijambo, nigire cyo kujije. Kuko ijambo ry'Imana riri perfect, yaravugutiwe inshuro 7 mu muriro wo mu ijuru mbere yuko risohoka. Nta nkamba zifite, ni ijambo purifié. Imana ishimwe. La parole de Dieu a résisté à toutes les épreuves de l'Éternel. Ijambo ry'Imana ryaranyuze mu muriro, ryageragezwa, risohoka mu muriro, ari ryo kwizerwa. Imana ishimwe. None byavuye, nusoma igice cya 22, amen, ni inkuru za Aburahamu abwirwa n'Imana ngo agende, amen, aho azamwereka kwa ku musozi Moriya. Mu bisanzwe bavuga umusozi Moriya, ariko ni imisozi, ni chaîne de montagne. Aho hantu hitwa la région de Morija, uvuga ngo ni agace kari mu misozi itandukanye. Umwe muri aho rero
kubera umurimo Imana yahakoreye wahise ufata izina ry'ako gace kose. Rero tuvuge umusozi Moriya. Noneho Aburahamu abwirwa ngo afate Isaka, umwana w'isezerano w'ikinege yabyaye kuri Sara, agende amutambe. Kumutamba rero si ibindi, ni ukumwica. Ubwo akwiye kuba igitambo cyo koswa, holocaust. Uvuga ngo akwiye kumutamba kuko batambaga intama. Aburahamu afata abagaragu be, ajyana nabo, bamutwaza ibintu na Isaka, baragenda. Bagezeyo Isaka aramubaza ngo data, ko mbona inkwi, igicaniro n'inkwi, igitambo kirihe? Aburahamu aho niyo yatsindiye igitego. Umwana wanjye Uwiteka aribonera igitambo. Amen. Barakomeza. Bagezeyo rero aho akwiye kumutamba, none aramufata amuryamika ku gicaniro ku nkwi ziraho, afata icyuma kugira ngo amusogote. Marayika w'Uwiteka aravuga mu izina ry'Uwiteka ati sigaho Aburahamu, ntihagire icyo ukora kuri uwo musore, ngo indukira inyuma. Ahinduka inyuma abona isekurume y'intama ifashwe amahembe mu gihuru. Hanyuma iyo sekurume y'intama arayifata, Imana ayifate, isimbura umwana we Isaka. Noneho iza kuba rero igitambo mu mwanya wa Isaka. Amen. Haleluya. Aho rero niho Aburahamu yavuze ngo hano hantu yahise Yawe cyangwa Yehova ngo mubivuga Yire. Bivuga ngo mu Kinyarwanda zizi ko bimeze, ariko bivuga ngo mbiriza ngo ahita Yehova Yire. Amen. Haleluya. Haleluya. Aravuga ngo reka mbasomere. Haleluya. Aravuga ngo Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. Ariko mbere yaho hari icyo yasubije umwana we Isaka, amubajije ngo igitambo kirihe. Amen. Haleluya. Hani ukwe kumenya aho niho hayishwe mu ibanga rikomeye. Ku munwa wa karindwi, alors Isaac parlant à Abraham son père dit mon père. Il répondit me voici mon fils. Isaac reprit voici le feu et le bois. D'abord umuriro n'inkwi, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Umwana w'intama w'igitambo arihe? 8. Abraham répondit mon fils. Aha niho abakristo benshi batajya bamenya. Mon fils, Dieu se pourvoira. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Ah. Il dit jambo je vous. Dieu se pourvoira lui-même. On veut dire ça. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Se pourvoira. Hein? Il se pourvoira lui-même. Donc, il est en même temps le sujet et l'objet. Amen. Ahantu ntabwo abakristo benshi bahazi n'abitwa abakozi b'Imana. Bo bagenda hariya ngo ahita Yehova Yire ngo ku musozi w'Iteka kizabonwa. Ariko ntabwo babona hariya aho yahereye. Abwiye umwana we mu Kinyarwanda ngo Uwiteka ubwe azitangaho igitambo. Bashimije. Avec le bita pronom réfléchi. Amen. Réfléchi. Nous voyons le sujet, alléluia, qui fait l'action devient en même temps l'objet. Nous voyons où vous avez igikorwa ahinduka cya gikorwa nacyo. Amen. Alléluia. Yamubwiye ngo Uwiteka azirongera igitambo. Azibonaho ubwe wenyine igitambo. L'Éternel se pourvoira lui-même en sacrifice. Bivuga iki rero? Bivuga ngo iriya sekurume y'intama, amen, yatanzwe mu cyimbo cya Isaka cya Aburahamu wayizanye, n'Imana yayiteguye.
yari mu cyimbo cya Kristo, azitanga, haleluya, kuba igitambo cyo koswa kugagakiza k'abantu. Hano hariho revelation Imana irayishura ngo kubw'urukundo yakunze abantu ntabwo izajya gushaka intama, ahubwo yo ubwayo izahinduka intama. Yesu rero ni Imana ubwayo, haleluya, yatanze ihinduka igitangwa. Il est le pourvoyeur, amen, en même temps la provision. Umviriza, kuva none utahure, Yehova Yire mbere yuko biba ku musozi w'iteka, amen, hazaboneka ibikenewe, tuvuge gutyo, kizabonwa, habanjirije ko Uwiteka ubwe azahinduka igitambo muri Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. None urabona Yesu ahindutse utanga igitambo kandi ahinduka igitambo. Nimba Yesu ari Imana, ni Imana yironkeye igitambo, ariko cya gitambo kandi tugasanga ni ubwayo. The provider became provisions. Le pourvoyeur devient la provision. Ngo umutwe uri somo ry'uno munsi. Mbere yuko umusozi Moriya witwa umusozi aho ikizabonwa gikwiye kubonwa, sibyo? Umusozi w'iteka, uwo musozi Moriya kizabonwa. Twamaze kumva aho byaturutse. N'urugendo Abrahamu yagize ajyana umwana we Isaka mu kumvira Imana ngo amutambe. Uja kubabaza, kuki dusimbuka ku murongo wa 14? Iyo dusengera no besoin, iyo dusengera ibyo dukeneye, kuki tujya ku murongo wa 14? Nitubanze d'abord ku murongo wa mbere mbere kujya kwa 14. Nimba ushaka kumenya ubwenge bw'Imana, ntuzajonjora ka verset, uzaje ureba context yose. Imana ishimwe. Kurikira. Twageze gute ku murongo wa 14? Yehova Yire. Twageze gute? Hari umugabo witwa Abrahamu yasabwe gutamba umwana w'ikinege Isaka, umwana w'isezerano. Amen. Kugeza ageze ku musozi Moriya, ariho araririmba zaburi. Umutima we hameze gute? Hariki aragahinda. Wabibize ukumvira Imana niko kumusunika n'ukwizera, avuga ati Imana nishobora kwivuguruza. Ni muri uyu mwana yavuze ko izakomeza isezerano yampaye. Ntabwo rero yavuga ngo mutambe idafite imbaraga zo kumuzura kugira ngo izasohoze icyo yamuvuzeho. Abrahamu mbere yuko ageraho Imana imwereka ya sekurume y'intama izasimbura Isaka ku gicaniro, ni umugabo kwizera kwe kumutuma kumvira, amen, agacecekesha ubwenge bwa kimuntu, amen, akizera ko Imana ifite imbaraga zo kuzura uyu mwana nubwo ndi mu mutambe, amen. Umutima wuzuye agahinda, ariko arumvira, aragenda. Kuva Abrahamu atangira urugendo na Isaka agiye kumutamba ku musozi Moriya, mu byite urugendo rwo kugeragezwa. Byandike urugendo rwo kugeragezwa. Amen. Ntabwo turagera ahitwa Yehova Yire nabwo iraza, sibyo? Abrahamu afashe Isaka n'abagaragu be babizerwa, baratangira urugendo. Nta numwe muri bo na Isaka azi icyo agiye gukora. Ni mu mutima we, kwizera kuri mu rugamba hari mutima we. Aragenda rero kugezaho agira ku gicaniro n'inkwi n'umuriro uri tayari witeguye. Kugezaho biracitwa urugendo rwo kugerageza.
ko yari afite uburyo bwo gusubira inyuma akabivamo. Ageze aho rero afata n'icuma ngo noneho asogote umwana we w'isezerano w'ikirenge Isaka, kugeza aho n'urugendo rwo kugerageza. Aho rero ni muri kaminuza kugerageza. Mu gihe ashaka kumwica, Imana ivuga mu kanwa k'amarayika wayo ngo sigaho Abrahamu, ntihagire icyo utwara uwo musore umwana, hindukira inyuma. Hanyuma ahindukiye abona iyo utasubstitute igisimbura umwana we, abona isekurume y'intama, arayifata noneho avana Isaka ku gicaniro, noneho ayishyiraho. Iyo niyo yaje guhinduka igitambo. Noneho Imana imubwira amagambo iburebe. Amen. Abrahamu ngo noneho umenye ko nkunda, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Haleluya. Noneho umenye ko nkunda, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Haleluya. Ngo aho hantu Abrahamu ahitaye Yehova Yire, ngo ku musozi w'Iteka izabonwa. Donc il sera pourvu. Ariko mbere yamaze kuvuga izabonwa biturutse he? Kuko yabwiye Isaka, l'Éternel lui-même se pourvoira en sacrifice. Uwiteka ubwazitanga igitambo. Bavandimwe, umva rero ikibazo dufite. Umva, twebwe turasimbwa ku murongo wa 14. Amen. Nitumenya aho byaturutse, kugira ngo umusozi Uwiteka, amen, uhinduke Yehova Yire. Amen. Habanje mbere na mbere kugeragezwa. Uriya musozi ubanza kwitwa umusozi w'igeragezwa, kuko hariya ni Imana yamugeragereje. Mbere yuko uba umusozi ndi mvuga aya mazina yandi, ni umusozi w'igeragezwa ryo kwizera. Umusozi w'igeragezwa ryo kwizera. Igeragezwa ryo kwizera rirangiye, wageragezwaga akemerwa ari Abrahamu, wahindutse umusozi w'isezerano. Tuza kubibona. Amen. Umaze guhinduka umusozi w'isezerano, haleluya, uhinduka rero umusozi w'imigisha. Ariko twebwe dusimbukira ku musozi w'imigisha. Amen. Nitumenye aho byatangiriye, ko wabanje kwitwa umusozi w'igeragezwa. Hanyuma ugeragezwa yamara kwemerwa, agahabwa isezerano. Yamara kurihabwa rero, Imana igatangira gukora mu kuzana umugisha w'iryo sezerano. Rero nuzavuge Yehova Yire w'Imana wipuruvwa ku byo nkeneye, utabanje kumenya ko umusozi uhagazeho, haleluya, ubanza kwita umusozi w'igeragezwa. Ese warageragejwe, uremerwa. Tu n'as aucun droit de t'approprier la promesse de Yahvé Jireh. Nta burenganzira na bumwe bwo kwiyitirira isezerano rya Yehova Yire, si tu ne commences d'abord par être éprouvé dans la foi, udahereye mbere na mbere mu kwemerwa binyuze mu kwizera. Tu dois passer l'épreuve de la foi. Ugomba kunesha icyo kigeragezo cyo kwizera. Tu ne dois pas dire Jéhovah Jireh. Nta burenganzira bwo kuvuga ngo Yehova Yire, l'Éternel va pourvoir à tous mes besoins. Ngo Uwiteka azasubiza ibyifuzo byanjye byose. Tu dois d'abord te poser la question. Aho ugomba kubanza mbere na mbere kwibaza ikibazo. Est-ce que ma foi a passé l'épreuve? Ukwizera kwanjye kwanesheje ikigeragezo. Est-ce que je suis agréé? Ndemewe. Parce que la montagne, kubera ko umusozi de Morija, umusozi wa Moriya, avant d'être appelé la montagne des promesses, mbere ko witwa umusozi w'isezerano, nous allons le voir, turaza kubibona, et par après devenir une montagne de bénédiction, nyuma yaho kaza kuba umusozi w'imigisha, parce que les provisions s'appellent bénédiction. kubera ko ibyo byose imigisha yitwa iki? Yitwa ko Imana yashubije ibyifuzo byanyu, n'est-ce pas? Amen. Hein? Mais avant tout, ça commence par l'épreuve de la foi. Ariko mbere na mbere bibanzirizwa n'ikigeragezo cyo kwizera. Alors nous, twe turajampinga gusa Yehova Yire. Uwiteka ni Yehova Yire, azapurwa ku byo nkeneye. Non! Il faut d'abord voir la source.
mbere na mbere ugomba kubanza kureba isoko ryabyo. L'homme de Dieu doit passer d'abord par le test de la foi. Umuntu w'Imana mbere na mbere agomba kunesha ikigeragezo cyangwa ikizamini cyo kwizera, Et être approuvé par son Dieu. akemerwa n'Imana ye. Et après, Dieu donne la promesse. Nyuma yaho none Imana igatanga isezerano, Et la promesse engendre les bénédictions. isezerano noneho rikabyara imigisha. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Komera amashyi umwami Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Amaze kwita Yehova Yire kuri noneho 15. Umva rero by'Imana igira ivuge. Yongera kumuhamagara Aburahamu bwa kabiri kuri uwo musozi Moriya. maze marayika w'Uwiteka arongera ahamagara Aburahamu ari mu ijuru, aramubwira ati, ndirahiye niko Uwiteka avuga, ubwo ugenjeje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege, yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha, no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi ruhwane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja, kandi ruzahindura amarembo y'ababisha barwo. Amen. Amen. Unaweza kumpepea Bwana Yesu? Haleluya. None amasezerano aje ryari? Mbere ko Aburahamu ava mu rugo rwe ajya gutamba Isaka, aje ryari? Nyuma y'igeragezwa. Aje nyuma y'igeragezwa. Hanyuma y'igeragezwa ahawe isezerano. Amen. Hanyuma rizakurikirwa rero mu buzima bwa Aburahamu, hinjiyemo rero n'urubyaro rwe. Amen. Ni ukuvuga ngo imigisha iva muri iryo sezerano izagenda kuva kuri Aburahamu warihawe kugeza ku rubyaro rwe rwo mu binyejana byose. Hano turavuga abayuda mu buryo bw'umubiri. Amen. Bagiye babona ukwizerwa bw'Imana bishingiye kuri iri sezerano. Haleluya. Ariko cyane cyane kaminuza y'isozwa iyo sezerano ni muri Kristo Yesu, aho n'abanyamahanga nabo binjira mu isezerano Imana yahaye Aburahamu. Amen. Nimba ibyo twabyumvise, reka rero tujye imbere. Ese iryo sezerano Imana mbere ko Yesu aza abigitambo, ese iri isezerano ry'Imana kuri Aburahamu ryarakomejwe ku rubyaro rwe mu buryo bw'inyama n'amaraso? Abayuda byarakomejwe. Amen. Dufate gusingiro imwe gusa. Guteka kwa kabiri 29 mu Gifaransa no mu 5 mu Kinyarwanda no mu 4. Kandi Uwiteka ati, namaze imyaka 40 mbashorera mu butayu, imyambaro yanyu ntiyabasaziyeho, inkweto zanyu ntizasaziye mu birenge byanyu. Amen. 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 Ngo bamaze imyaka 40 umwami yabayobora mu butayu, umwami Imana. Ngo imyenda yawe niyagize gute? Ntiyabasaziyeho. Inkweto zabo zagize gute? Nizashaje ku birenge byabo. Izo bavanye muri Egiputa uko baje bambaye. Amen. Bamaze imyaka 40 ari byo barimo, ariko ntago bisaza. Imyaka 40 imyenda ntisaza. Twe duhindura buri munsi cyangwa buri misi ibiri. Inkweto ntago zashaje kandi bazigendesheje urugendo rurerure. Ngo n'imyenda yawe ntago igeze isaza. Imana irasubiramo ibyo yabakoreye ibavana muri Egiputa. Aba ni bande? Ni urubyaro rwa Aburahamu mu buryo rw'amaraso. None ni kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo Imana, haleluya, umugaragu wa Aburahamu yise hariya hantu yatsindiye igeragezwa ryo kwizera no gukunda Imana ye, yayise Yehova Yire. Imana izirongera igitambo, ariko ubwayo niyo ica gitambo. Ariko hagati aho, haleluya, Aburahamu n'urubyaro rwe, Imana izaba the source of provisions.
Imana izahinduka isoko ibyo bakeneye. Nureba mu butayu rero, haleluya, imyenda yabo ntigeze isaza. Iyo si miracle se? Inkweto ntabwo zigeze isaza, sibyo? Bashonje, Imana ibazanira ibyo kurya bitari byo muri isi, byitwa manu. Mu butayu barya manu imyaka 40. Manu kara kabuto karimo ibintu bitunga umubiri byose. Ibyo tuvana muri karoti, ibyo tuvana mu komeze liste yanyu. Ibyo tuvana hehe? Mu mashu. Ibyo tuvana hehe? Kwa byibagiwe. Ibyo tuvana mu magi, ibyo tuvana mu nyama, ibyo tuvana mu mafi, ibyo tuvana bisimbo, ibyo tuvana mu bintu byose Imana yarabifatiye, amen, ibishira mu kabuto kitwa manu. Mu buryo mu myaka 40 kandi gafite imbaraga zo kubatunga mu buryo bibiri yabo, haleluya, idashobora kwinjirwamo n'uburwayi na buto. Imana yubaka systeme militaire yabo binyuze muri manu. Toutes les valeurs nutritives de l'aliment, ou de l'alimentation, de la nourriture, byari birimo muri yo manu. None mu kurya manu bivuga iki? Uwiteka the provider. Uwiteka ubaha ibyo bakeneye. Banyotewe naho, haleluya, igitare kikavamo amazi bakanywa hamwe n'amatungo yabo. Ntago bigeze bicwa n'inyota. Paulo ayishura irindi banga ngo kiriya gitare banywagaho imyaka 40 mu butayu ngo cyari Kristo. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Cyari Kristo. Abakorinto wa mbere 10:4. Erega nta handi twakura kumenya Imana ni mu ijambo ry'Imana. Udashaze ijambo ry'Imana ubwira umwe to kurimenya, ntabwo uzigera umenya Imana yakuremye. Uzagira imyizerere gusa yawe. Amen. Haleluya. Toma. Kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Amen. Kumbe rero bya bitare byo mu butayu ntago byari bifite ubushobozi bwo kuzana amazi. Bo babonaga ari bitare, ariko ngo ni Kristo wakubitwaga hanyuma amazi akava muri we. Ko ku musaraba igihe bamucumitaga mu rubavu havuye amaraso n'amazi. Ngo Yesu ngo niwe yagendaga abamara inyota. Hano hariho l'idée, haleluya, hari igitekerezo cyuko urutare rwacu ari we Kristo. Haleluya, haleluya. Nago turusiga inyuma, nago turagaruka kurusura ngo rugendana natwe ku munsi ku munsi. Vuga uti Kristo rutare agendana natwe ku munsi ku munsi. Parce que le rocher les suivait. Banyoterwa amazi akaza ngo yari Kristo. Mu buryo bw'umubiri byari ibuye. Amen. Bwari bitare, bwura butawimo ibitare. Ariko mu buryo bw'umwuka ngo yari Kristo. Haleluya. Rutare rero agendana n'itorero ku munsi kugira ngo arimare inyota. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Arimare n'inzara, arigaburire. Haleluya. Ntago muri iyi si twenyine, mu buryo bw'umwuka y'isi yitwa ubutayu. Rero Kristo niwe rutare, agendana n'ubwoko bwe, akabamara inyota, akabagaburira ibyo kurya. Haleluya. Kugira ngo ku munsi bagende baba, haleluya, stronger and stronger, kugira ngo babashe kugera i Kanani yo mu ijuru, igihugu cy'isezerano. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Urutare bamwe rero rwitwa nde? Kristo. Rwagendaga rubakurikira. Nsubira mu ari hano. Kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Amen. Ese uyu munsi nshobora kwemera ko icyo gitare kijya kinkurikira? Kuvaho nakijijwe 8/3 itariki 3 mu 9. Okay? Kugeza uyu munsi. Amen. Rutare yavugwa hariya ntigeze ndeka.
ntazigera nandeka. Haleluya. Ngo igihe cyose arankurikira kugira ngo amare inyota. Iyo ntangiye kugwa isari arampembura. Haleluya. Kugira ngo nkomeze urugendo. Ubugingo bwanjye igihe cyose bukomeze bubyibuhe. Niyo mpamvu ubona iyo mvuga ubutumwa mbana mbyibushye cyane. Nka buronsa agurira ububyibuhe. Kuko abantu bafunze imitima. Pokea kwa jina la Yesu. Furahia Bwana Yesu. Haleluya. Haleluya. Ntabwo abantu rutaragenda gukurikira basaza imburagihe. Always young. Haleluya. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Nunezererwa umwami, umwami azahora kunezererwa. Amen. Nunezererwa umwami azahora kunezererwa. Haleluya. Sema songa mbele. Nasonga kabisa. Bwana asifiwe. Haleluya. Umviriza rero isezerano rikomeye cyane kandi mujya murivuga kenshi. Ngo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese izaburite. Nimwongereze. Uduhana kaunga y'umuzi. Yejo tukigwariza. Nete muhura dusomere. Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Amen. Muti amen. N'ibindi byose. None muri iryo jambo byose niki wavanamo? Byose ni kuvuga byose. Byose ni uvuga iki? N'icyo ukeneye cyose muri urugendo. Amen. Itimanye Kristo umwana we kinege. Haleluya. Izaburite. Amen. Kuduha byose, kuduhana byose na Kristo. Kuko ikintu gihenze Imana yari itunze ni Kristo. Amen. None yatanze igihenze. None ibi bintu bisanzwe by'ubuzima nibyo bitugora kwizera. Yuko Imana the provider. Amen. Le pourvoyeur. Uwatanze Yesu Kristo azaburite wowe kuguha ibyo ukeneye ku munsi ku munsi. Ko yatanze ikirenze. Twebwe duha agaciro ibintu kurusha Kristo. Niyo mpamvu yitwara Imana yatanze Yesu ku bwanjye, ariko byagera ku bintu by'isi waba ukeneye ukumva yuko bigoye cyane ko Imana ibitanga. Ubugere uragira gute? Uriho uratesha agaciro Yesu Kristo. Kuko nimba yaraguhaye Yesu, ibi bise nibiki? Ibindi bintu n'umuntu nkawe yabiguha. Ariko nta muntu yaguha gakiza. Imana igatanga. Amashimeje ku mwami Yesu Kristo. Amafaranga n'umuntu nkawe yayaguha. Sibyo? Imirima umuntu nkawe yayiguha. Imodoka umuntu nkawe yayiguha. Okay? Ibi bintu by'isi umuntu nkawe yabiguha. Ariko ari ikintu umuntu adashobora kuguha. Amen. Nashobora kuguha icyo Imana yatanze kirenze byose. Haleluya. Umwana we kinege Yesu Kristo. Nimba yaraduhaye Yesu akaduha gakiza, nta muntu akaduha. Ni gute ibi bintu abantu baduha ubwabo abanyabyaha tutizera ko Imana ishobora kubiduha mu gihe biri ngombwa? Ahubwo dufite ikibazo cyo kutizera. Amen. Parce que nous sommes devenus trop matérialistes. Twabaye abantu bakunda ibintu. Itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese izaburite kuduha byose. Haleluya. Ese yagu umubiri ikiyoga yuko umubiri ufite ibyo ukeneye. Nibyo Yesu yigishije muri Matayo 6. Umuntu afite kwizera gukemwe. Mwigaburira inyoni zidahinga zidahunyika mu bigega. Mwizaburite kubagaburira mwebwe. Amen. Iyambika indabo zo kugasozi. Ziba wakanya gato zikuma bakajugunya mu muriro. Izaburite kubambika. Haleluya. Yera twigisha ngo nitukiganyire. Ngo dushake mbere na mbere rw'ami bw'Imana n'ukanuka kwayo. Ngo ibindi byose Imana izabiduha nk'inyongera. Amashimeje ku mwami Yesu Kristo. Rero rutare ari hari
ariho aragendana n'itorero. Haleluya. Ajyana naryo kugira ngo pourvoye kuri besoin. Haleluya. Atanga ibikwiriye mu gihe gikwiriye. Uwo ni rutare. Haleluya. Uwo ni Yesu Kristo umwami wacu. Imana ishimwe cyane. Mose aravuga ngo igitare cyabo si nk'icyacu. Kumba ari ibindi bitare rero. Amen. Kandi ngo vino yabo siyo yacu. Ngo yawo ngo irimo imbaraga za Sodoma na Gomora. Hari ibitare bindi ngo ariko ntabwo bihwanye na gitare wacu. Ni ibindi bintu abantu biringira. Le rocher pourrait être l'argent, le pouvoir, byose ariko ntabwo bihwanye na gitare cyacu. Reka nginde aho hantu mbibutse kuko tugeze no kubivuga hano. Murabyibuka? Reka dusome. Wow! Itangaza. Haleluya. Umviriza. Ngo car le rocher n'est pas comme notre rocher. Ngo igitare cyabo ni nyuguti ntoya ngo nimeze igitare. Soma hariya guteka kwa 2:32 ku murongo wa 31. Haleluya. Umviriza. Kuko igitare cy'abandi cyaba abandi kidahwanye n'icyacu. Tukiraho ni bande abo? Ngo igitare cy'abandi ni gihwanye abandi ni bande? Ese Mose icyacu aravuga abandi ubwoko bwiwe? Ubwoko bw'Imana bufite gitare cyabo. Ngo ariho ni gitare abandi n'abandi n'abanyamahanga n'abapagani n'abatafitiye Kristo. Ngo nabo bafite gitare cyabo ariko ntabwo gihwanye n'icyacu. Ubwo kijya kibatenguha. Amen. Reka mbabwire, Mobutu yari afite Kongo yose na diama zose na mineral zose zahariya muri Kongo. Okay? Amen. Byose isi yose yari ayifite gutya, akagura abaperezida akabaha byose. Okay? Amen. Hanyuma amaherezo agora kanseri ya prostate. Afite diama zose, afite zahabu zose, n'ibindi tudashobora kuvuga tubirangize. Okay? Ajya mu abadoktori bose Burayi na atanga amafaranga yose ashoka. Wayumvise? Amen. Ariko kanseri yarangije imuhitanye. Bivuga iki? Igitare cye. Amen. Yaramutenguje. Amen. Yaramutenguje. Murayumva? Ibyo wakwiringira byose muri isi. Amen. Bifite limite. Bifite bigarukira. Ubutabazi bwabyo bufite bugarukira. Ariko iki gitare cyacu, notre rocher, our rock, Jesus Christ, hallelujah, never fail. Ntabwo azigera failinga. Hallelujah. We ntabwo mujyana nawe gusa mu burwayi no muki. Arakubwira ngo no mu rupfu tuzajyana nawe. Nzakwambutsa. Hallelujah. Cyakibaya cy'urupfu nzagikwambutsa. Dawidi Zaburi 23. Hallelujah. Nuko nanyura mu gikombe cy'urupfu sinzatinyika ibi cyose kuko uri kumwe nanjye. Rutara ari kumwe natwe. Nuko byaba urupfu Yesu Kristo abahari. Imana ishimwe cyane. Simbizi nimba tutaneze n'ubutumwa. I don't know. I don't know what could be our joy. Sinzi umunezero wariwo. Nubona umugabo, nubona umugore, nubona isambu, nubona akazi wifuza, aho niuza kunezerwa. Nta butumwa kwisi buzigera buhanye n'ubutumwa bwa Yesu Kristo. Yewe nashaka kubabwira mu izina ry'Umwana, umunsi nanezerewe kuruta indi minsi yose nuko nari ngiri muto. Okay? Ni umunsi nayishuriwe Yesu ari we. Ijoro ryose nasanze oreye umusego wahindutse amazi kuko nararize bidafite aho bigarukira. Kuko nico nashakaga, nico nagiye gushaka mu bafurera, bangomba umufurera, nico nashakaga sinakibona, nico nashakaga mu bintu byose
ariko umunsi umwami yangiriye ubuntu hanyuma akanyereka nkamumenya, inkuru nziza ikantahamo, inkuru nziza igatahwa nkuru nziza. Uwo niwo munsi nishimye kandi numva yuko nuzuye, numva ko ntacyo nkenye. Imana ishimwe cyane. Na bugingo n'ubu niko bikiri. Haleluya. Imana ikoze ibintu ikamibi, okay, ndashima Imana, the provider, ariko irabizi ko umutima wanjye, haleluya, nubwo bazana miliyari na miliyari na miliyari y'amadolari, ça ne change pas ce que je suis. Ntabwo bishobora guhindura uwo ndiwe, kuko umunezero wanjye ntabwo ari ibintu nabona. Umunezero wanjye ni Kristo. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Niwe rutare rwanjye. Haleluya. None ngira ngarukire ku cyanyuma. The last not ni icyanyuma ariko ntabwo ari gito. Haleluya. Umviriza. Igihe Imana yahaga Aburahamu isezerano, amen, yabanje kugerekaho indahiro. Yariki isezerano yahaye Aburahamu, amen, Imana yarekeje n'inda, maze Imana ikarahira. Deje umuntu w'inyama n'amaraso yarahiye ati nzakwereka, utangira kumwirinda, kandi ari umuntu ashobora kuryama ntabyuke, sibyo? None Imana irahiye, wewe umva ari biki? Imana irahiye. Imana ntabwo yarahiye ahantu henshi muri Bibiliya. Urebye ahantu Imana yarahiye ngo je jure par moi-même, kuko ngo umuntu arahira umuruta, kuko nta muntu uruta Imana rero irirahira ubwayo. Haleluya. Haleluya. Imana irahira ubwayo kuko ntawe uri hejuru yayo. None Imana yabwiye Aburahamu amasezerano amaze kwemerwa, nyuma yigeragezwa, Imana ishyiraho n'indahiro. Baratubwira impamvu y'ibyo bintu bibiri. Isezerano, ari ahantu henshi Imana yatanze isezerano ariko ntirahire. Wanyumvise? Ivuga ngo abo yarihaye bitwaye nabi bishobora kudasohora. Ariko ahantu Imana yatanze isezerano ikanarahira, ntibituruka kuri wowe, ntibituruka kuri bariya, bituruka kuri yo, kuko iri bound. Haleluya. Iri bound, amen, irahambiriwe n'ibyo yarahiye kandi ishobora kwivuguruza, amen. Soma Abaheburayo 6:18. Ariko rero turifuza cyane ko umuntu wese wo muri mwe yerekana uwo mwete wo kurinda ibyiringiro byuzuye kugeza ku mperuka, kugira ngo mutaba abanebwe, ahubwo mugire ikirenge mu cy'abaragwa amasezerano, babiheshejwe no kwizera no kwihangana. Ubwo Imana yasezeraniraga Aburahamu, kuko ari ntawe yajyaga kurahira uyiruta ubwayo, nicyo cyatumye yirahira ubwayo iti, ni ukuri no guha umugisha nzaguha umugisha, kandi no kugwiza nzakugwiza. Garukiraho. Aburahamu ntiyahawe isezerano gusa, Imana yashyizeho n'indahiro. Reka tubibone, dusubire handi mu Itangiriro tubone ukuntu Imana yarahiye. Haleluya. 22:15-18. Imana yarahira. Isezerano yahaye Aburahamu yariherekeje n'indahiro. Maze marayika w'Uwiteka arongera ahamagara Aburahamu ari mu ijuru, aramubwira ati, ndirahiye, niko Uwiteka avuga, ubwo ungejeje utyo, ntunyime umwana wawe w'ikinege, yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha, no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe, ruhane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi ruhane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja, kandi ruzahindura amarembo y'ababisha barwo, kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha, kuko wanyumviye. Amen. Ahantu niho ndangiriza, nashaka kuhatindaho nk'iminota 2-3. Wowe usinziriye, kanguka, Kristo akumurikire. Imana ishimwe. Ufate autorite ku bitekerezo byawe bigaruke hano. Haleluya. Bireke kuzerera
à gauche, à droite. Manishim. Alléluia. Ici, nous avons deux choses très importantes. bibiri by'ingenzi Hapa tuna mambo mawili ya muhimu sana. ahangaha dufite ibintu bibiri by'ingenzi cyane. La première, icya mbere c'est la promesse de Dieu. ni isezerano ry'Imana. La deuxième chose, icya kabiri c'est le serment. ni indahiro. Amen. Amen. Dieu a juré. Imana yarirahiye. Et on nous dit ici, hano bakatubwira ngo la promesse de Dieu isezerano ry'Imana aux héritiers, ku baragwa, c'est-à-dire les héritiers de la promesse. abaragwa nuvuga ngo abaragwa b'isezerano. Abraham a des héritiers de la promesse. Aburahamu afite abaragwa by'ibyasezeranijwe. Nous faisons partie des héritiers de la promesse twebwe turi mu baragwa b'ibyasezeranijwe en Christ. muri Kristo. Alors, ubwo rero pour montrer l'immuabilité de cette promesse, kugira ngo bigahagaragare ukudahinduka kudakuka, kudakuka kw'iryo sezerano, l'immuabilité ukudakuka de la promesse de Dieu, kw'isezerano ry'Imana, de sa résolution, bw'icyemezo yafashe, Dieu intervient ou intervint dans le passé par un serment. Imana rero yazanyemo indahiro. Pourquoi? Kubera iki? Afin que par deux choses immuables, kugira ngo binyuze muri ibyo bintu bibiri ndakuka, ça veut dire la promesse accompagnée du serment. nuvuga ngo ni isezerano rigeretseho indahiro. La Bible dit Bibiliya akavuga ngo dans lesquels il est impossible aho bidashoboka na gato que Dieu mente. ko Imana ibeshya. Comprenez? Murabyumva? Et cela doit nous encourager. Ibyo rero bikwiye kudutera imbaraga, Nous twebwe qui sommes entrés dans cette promesse twinjiye muri iryo sezerano, dans laquelle nous trouvons l'espérance ari ryo tubonamo ibyiringiro, vivante. ibyiringiro bizima. Donc il y a deux choses que tu dois connaître. Rero hari ibintu bibiri ugomba kumenya, Deux choses qui sous-tendent ton salut. ibintu bibiri bishigikiye agakiza kawe. C'est la promesse de Dieu faite à Abraham. Ni isezerano ry'Imana yakoranye na Aburahamu. Non seulement Dieu a donné la promesse à Abraham, Ntabwo Imana yahaye Aburahamu gusa isezerano, mais il a juré. ariko yageretseho indahiro, Il a donné un serment. yatanze indahiro. Je jure par moi-même, Ndirahiye jyewe Uwiteka, parce que personne n'est au-dessus de Dieu. kuko nta muntu n'umwe ari hejuru y'Imana. Je jure de te bénir Nirahiye kuguha umugisha, et je bénirai ta postérité. kandi nzaha umugisha urubyaro rwawe. Je jure de te rendre grand. Nzakugira umuntu ukomeye. Je jure d'être avec ta postérité. Ndakurahira ko nzabana n'urubyaro rwawe. Je la multiplierai à l'infini, Nzarugwiza mu buryo butabarika, comme les étoiles du ciel, nk'inyenyeri zo ku ijuru, comme le sable de la mer. nk'umusenyi wo ku nyanja. Et ta postérité, Kandi urubyaro rwawe, c'est-à-dire Christ, nuvuga ngo Kristo possédera la porte de ses ennemis. azahindura amarembo y'ababisha be. Ça, c'est une promesse accompagnée d'un serment. Iryo ni isezerano rigeretseho indahiro. Et si je suis dans cette promesse-là, Rero niba ndi muri iryo sezerano, rien ne peut changer cela. nta kintu na kimwe cyabasha kubihindura, Parce que c'est immuable. kubera ko ni ndakuka. Alléluia. Amen. C'est immuable. Ndakuka. Nous sommes dans quelque chose Turi d'immuable. mu kintu kitashobora gukuka. Nous ne sommes pas dans une aventure. Ntabwo turi mu migani cyangwa mu bintu bidafashe, Aventure qui va, je ne sais pas où. tutazi aho byerekeza, Mais nous sommes dans quelque chose d'immuable. ariko turi mu kintu kitabasha gukuka, Immuable. kitabasha gukuka. Il y a l'immuabilité de la promesse de Dieu. Harimo icyo kintu cy'uko isezerano ry'Imana Dieu n'est point un homme pour mentir, dit Balaam. Imana si umuntu ngo ibeshe, niko Balamu avuga. Dieu tient sa promesse. Imana ihagaze ku isezerano Faites ryayo, Abraham. iryo yasezeranije Aburahamu. Dieu a fait beaucoup de promesses dans la Bible. Muri Bibiliya Imana yatanze amasezerano menshi, Mais toutes les promesses ne sont pas accompagnées du serment. ariko siko yose yageretsweho indahiro. Mais quand Dieu donne une promesse et jure,
ariko igihe imana itanze isezerano ikagerekaho indahiro, Je vais vous donner un exemple. reka mbahe urugero. Il a juré yarirahiye en donnant la promesse à Abraham. mu gihe yahaga isezerano Aburahamu, Et Dieu l'a accompli en Christ. hanyuma irisoreza muri Kristo. Et quelque part dans la Bible, Dieu a encore juré. ahandi hantu na hamwe muri Bibiliya Imana nawe yararahiye. Il a juré yararahiye à l'endroit de son fils Jésus. kuri Yesu Kristo. Il a dit, tu es sacrificateur, sacrificateur. yaravuze ngo uri umutambyi mukuru, Tu es souverain sacrificateur. uri umutambyi mukuru Selon l'ordre de Melchisedec. mu buryo bwa Melkisedeki. Je le jure par moi-même. ndirahiye jya Uwiteka, Tu es souverain sacrificateur. uri umutambyi mukuru Selon l'ordre de Melchisedec. mu buryo bwa Melkisedeki. Donc le sacerdoce de Jésus rero ubutambyi bwa Yesu a été Kristo donné accompagné du serment. bwaherekejwe n'indahiro. Voilà pourquoi Jésus, niyo mpamvu Yesu personne ne lui ôtera le sacerdoce. nta muntu ushobora kumwambura ubutambyi bwe. La sacrifice de Jésus, ubutambyi bwa Yesu Kristo c'est une sacrifice éternelle. ni ubutambyi bw'iteka ryose, Parce qu'elle a été accompagnée du serment. kuko bwageretsweho indahiro. A contrario, mu kinyuranyo la sacrificature d'Aaron ubutambyi bwa Aroni n'a jamais été accompagnée de serment. ntabwo bwigeretse buherekezwa n'indahiro. C'est pourquoi ce sacerdoce s'est arrêté. niyo mpamvu ubutambyi bwe bwageze ku iherezo. Aaron a été consacré sacrificateur, souverain sacrificateur, Aroni yasizwe nk'umutambyi mukuru sans serment. nta ndahiro igeretsweho. Mais Jésus, ariko Yesu avec serment. we hageretsweho indahiro, Parce que personne ne pourra le remplacer. kubera ko nta muntu n'umwe wamusimbura, Ni la mort. yaba urupfu, Parce qu'il vit éternellement. kubera ko ariho iteka ryose. Alléluia. Amen. Donc ce sont des rares endroits rero ni ahantu hake cyane où Dieu accompagne ses promesses avec un serment. aho Imana iherekeza amasezerano yayo n'indahiro. La bonne nouvelle est la suivante. mbere na mbere inkuru nziza niyi. The good news is the following. inkuru nziza niyi ngiyi. La bonne nouvelle ce matin, inkuru nziza muri iki gitondo c'est que le salut dans lequel nous nous glorifions, ni uko agakiza twirata c'est pas quelque chose d'avant, de l'autre de l'aventure. ntabwo ari imigani cyangwa ibintu bidafashe. Nous sommes turi dans quelque chose mu kintu d'immuable. ikintu kirinda kuka. Il a juré yarirahiye de bénir Abraham ko izaho umugisha Aburahamu ainsi que sa postérité. ndetse n'urubyaro rwe. Et nous en Christ, natwe muri nous Kristo sommes sa postérité. turi urubyaro rwe. Donc les promesses d'Abraham rero amasezerano ya Aburahamu sont nos promesses niyo masezerano yacu faites avec serment. yaherekejwe n'indahiro. Dieu a juré Imana yarirahiye de ne jamais t'abandonner ko itazigera iguhana na si tu rimwe es fidèle comme Abraham. n'ubu umwizerwa nka Aburahamu. Dieu a juré Imana yarirahiye d'être ton pourvoyeur. ko Il sera la source izaguhaza, izaba isoko yawe de tes provisions mu byo ukeneye byose si tu marches comme Abraham. nugenda nka Aburahamu. Dieu a juré Imana yarirahiye de bénir les fruits de tes entrailles. ko izaha umugisha imbuto z'inda yawe, Je vais dire ta descendance n'ubu ngo urubyaro rwawe si tu marches comme Abraham. nugenda nka Aburahamu. Dieu a juré Imana yararahiye de combattre tes ennemis ko izarwanya abanzi si bawe tu marches comme Abraham. nugenda nka Aburahamu. Dieu a juré Imana yarirahiye de te donner longue vie ko izaguha kurama si tu marches comme Abraham. nugenda nk'uko Aburahamu Tu seras rassasié des jours. ko uzahazwa iminsi yo Dieu kubaho. a juré Imana yararahiye d'être ko izaba ta source isoko yawe de tous tes besoins. y'ibyifuzo byawe Si byose tu marches comme Abraham. nugenda nk'uko Aburahamu Il yagenze. a juré. yararahiye Il n'a pas seulement promis, ntabwo yasezeranye gusa mais il a juré. ariko yarirahiye. Et parle des choses, kandi ku bw'ibyo bibiri la promesse isezerano et le serment, n'indahiro Dieu ne peut jamais mentir. Imana ntishobora kubeshya na Ora gato. shakara mara sandara Amen. barasika. Voilà pourquoi nous devons être remplis de joie. niyo mpamvu tugomba kuzura umunezero. Ariko twebwe kubera utubazo twa buri munsi duhura natwo, nabuze iki, habuze kawunga, habuze iki, tukibagirwa ibintu bihambaye Imana yaduhaye, tukaguma turi aho nk'abantu b'isi badafite ibyo dufite twebwe Imana yaduhaye muri Kristo. Ndangize mbabwira ngo bariya ntabwo ari wowe, bariya bafite gitare cyabo, wowe ufite icyawe. Haleluya. Ariko twakiriye hagati
ntabwo bavuze gitare gusa, bavuze ngo na ka vino, ngo vino yabo ntabwo ari yacu. Nayo ngira mbivuge mbere ko mugenda. Twavuze Guteko 2:32, sibyo? Twavuze rutare 31, tugende rero 32 bavuga umuvinyu wabo ngo nabwo ari uwacu. Buriya dufite natwe umuvinyu. Amen. Vino yacu nabwo ari yabo. Temukore sombe. uruzabibu rwabo rwaturutse ku rw'isodomu. Ngo rwabo ngo rw'isodomu. Arabaye. No mu mirima y'igomora. Ngigomora. Nukuvuga mbere ko ndetse mundu akomeza, nukuvuga ngo murabizi vino yaremewe kugira gute? Bibiri avuga ngo inezeza umutima. Iyo umuntu amaze kunywa ka vino yibagirwa ingorane ze. Siko bimeze? Ariko ngo iyabo rero nubwo ibashuka akanya gato bakanezerwa ngo ari kwiyetswemo amabanga ya Sodoma na Gomora. Murayazi se? Ingaruka ya vino y'abisi, amen, no kwicuza no kwiheba. Iri mu bumara. Tumve rero. Inzabibu zabo ni amabamba, amaseri yazo arasharira, ari mu busharire. vino yabo ni ubusagwe bw'ibiyoka, ni ubusagwe bukaze bw'impiri. Birarangiye? Fini? Ego. Amen. Amen. Haleluya. Meler vigne babitubwiye, sibyo? Nuvuga ngo vino yabo rero irabashuka. Nuvuga ibintu by'isi, amen, abisi biringira ntago bifite ubuzima, amaherezo birabatenguha. Ariko vino y'ubwami bw'Imana ari umwuka wera. Iyo duhaye ibyishimo ntago byicuzwa, n'ibyishimo biticuzwa. Imana ihabwe icyubahiro. Niyo Paulo yavuze ngo mwishime mu mwami, kubera ko vino yacu yo mu mwami ni umwuka wera. Ibyishimo by'umwuka rero ntago byicuzwa, kuko nta muntu n'umwe yigeze yicuza ko yishimye mu mwami. Gira soze rero mbabwira rero bene data, nitube twaje gusa mu muhango n'umugenzo wo ku cyumweru, uyu munsi wongera usuzume kwizera kwawe. Amen. Nimba ukijijwe, menya agakiza aho gaturutse, menya ibyakavuzweho, gashingiye ku bintu bibiri bituma Imana itazigera yivuguruza. Amen. Ni isezerano ya Aburahamu ikarisoza muri Kristo, yashizeho n'indahiro. Ngo ibyo bintu bibiri, ngo ni bibiri idashobora gukuka. Na niyo mpamvu iyo ugeze ahantu utangira gushidikanya, uzajya umenya ngo ni umwanzi, kuko agakiza turimo karashikarahamye, karashikamye. Haleluya. Na agakiza gahagaze ku rufatiro nyarwo. Niyo mpamvu rero umuntu yayishuriwe iby'Imana abwira Aburahamu akabyibonamo, nakangwa n'ikintu cyose yahagurutse, kubera ko arabizi ko Imana yatanze n'indahiro, ntabwo izamutererana. Imana yarahiye, izamurwanirira, ntabwo Imana yarahiye. Haleluya. Ntabwo azigera narimwe kugwa n'isoni. Imana yarahiye. Haleluya. Ariko iyo ndahiro rero, amen, yerekeza abantu bagenda nk'uko wayihawe mbere agenda. Ariko nituba abanyedini gusa tukaza ku cyumweru hano, hanyuma tukiberaho, tuba turi hanze y'iby'Imana yabwiye Aburahamu. Uyu munsi rero nashaka kubwira rya jambo yuko le pourvoyeur, amen, il est devenu la provision. Amen. Uvuga ngo watanze isezerano, haleluya, usezerano icyo atanga yahindutse ubwe igitangwa. Nimba Imana rero yaritanze ubwayo, niki yakwima? Na kimwe yakwima. Uyu munsi rero ukwiye kunezerwa, ukwiye kunezerwa icyo Yesu yaguhinduye. Tunamike imitwe yacu. Haleluya. Ikibazo sibyo wumvise, ikibazo urabyizera se? Amen. Haleluya. Umuntu akeneye amasengesho mu buryo bw'umwihariko muri mwe, bikurikiranye n'ibi navuze byose, azamuka ukuboko kwe. Kuko wumvise ibi bintu, wumvise ugasanga uri kure yabyo, azamuka ukuboko kwawe. Nimba wakuzamuye, haguruka. Haleluya.
Imana irazi ibihe uranyuramo, Imana irazi uko uhagaze mu jambo ryayo, Imana irazi situation yose urimo. Niyo mpamvu rero ntago bigora kugira ikikora, kubera yuko irabizi byose. None uyu mwanya turashaka kubwira Mwami Yesu aze noneho ubuzima bwawe abuzane mu cyerekezo kiri jambo ry'uno munsi. Mwami Yesu aze mu buzima bwawe abuzane mu cyerekezo kiri jambo. Ube masezerano ya Abrahamu neza. Ayo masezerano uyu munsi abe ntakuka mu buzima bwawe. Wowe ubwawe mu mutima wawe umuka atangire akwemeze ko uhagaze mu masezerano, yuko utari umuntu w'idini gusa, yuko utari umuntu wishushanya, yuko utari umuntu uta umwanya mu matorero. Mwami Yesu, uvuga uti Mwami Yesu, Mwami Yesu, ndagushima ku ijambo ryawe ryangezeho uyu munsi, rimpishurira ibyo wabwiye Abrahamu n'ingaruka yabyo. Nanjye narizeye Kristo, mfite umugabane mu byo Abrahamu yabwiwe nk'isezerano. Kandi ngo ibintu bibiri, isezerano n'indahiro byawe Mwami ni ntakuka. None uyu munsi ndihaniye ibihe byose nagenze mu buryo butandukanye na Abrahamu, bigatuma amasezerano yawe atinda gusozwa mu buzima bwanjye. Ndatuye ngumbabarire, wereye none mfashe icyemezo cyo kugera ikirenge mu cyawe Kristo, kugira ngo nanjye nzabe umuragwa wa Abrahamu by'ukuri. Ungirire imbabazi, winjire mu buzima bwanjye, ufate ubuzima bwanjye ubuzane mu cyerekezo kiri jambo ry'uno munsi. Nanjye benshi bazambone umugisha nk'uko Abrahamu amahanga yose yamubonye umugisha, mu izina rya Yesu. Amen. 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 Reka dusenge rero. Mwami, ndakweretse buri muntu wese wakoze iri sengesho bivuye ku mutima, umubabarire ibihe byose yagenze mu buryo butandukanye n'ijambo ryawe. Ntabwo yamenye impamvu Abrahamu yahawe isezerano n'indahiro. Ntabwo yamenye ko provision zawe, imigisha yawe ntabwo ari ibanza, habanza kugeragezwa mu kwizera, twakwemerwa isezerano rikaza n'imigisha yaryo. None uyu munsi Mwami, nshingiye ku kwatura kwe, yinjira mu buzima bw'Umwuka Wera, ubuzane mu cyerekezo kiri jambo ry'uno munsi. Azaba urubyaro rwa Abrahamu y'ukuri, azagaragareho umugisha wa Abrahamu mu buzima bwe buri munsi, amajyana amaza, uko aryamye uko abyuka, umugisha wa Abrahamu uzabe uri kuri we, kandi uwo mugisha uzamuherekeze no ku rubyaro rwe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka tubahe umugisha. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyane twese. Amen.